Apaculo papa leo te che oga tegale papa Francis with opo misa te pia ve olo Apaculo papa leo te che oga tegale te che te hapa sheni mushopolo na bon Pedro Basilica moye lolo jove na bon Pedro ve tofu kho te te ta ve chaboy kho chi kho gusha gu kho ve papa Francis le gadina he apa bishu he opu misa te pia ve yo Apaculo papa leo te chi oga tegale habe uja be okholo yo ve ayatha ho cha khai ve akwa ga ve pato Apaculo papa opu bolo pita yo misa te ke okholo bo matha tho papa Francis le jubri kho ve yemitha pho pe khono ma kho ni pa ni chinga kho ve paska ve obo oshitha roma ve kho ve buya shiya hule mig kho lo ve mig ya hutha bo na pi pe khono risha yotha ho ku kho ve pato tho bo kho ma pe ta yo jubri kho tha tho bo shi u ja ve yo athuma pato le kho kho Apaculo papa leo te chi oga tega yove ayatha jubri kho gata tv pato le opfuka jave oche phele guya shaya huve dolove oche tha cha le fu khave oche phele dolove chile chikho okho gusha ku khove tha ga khave papa Francis le onove kadina he bisho he temopi asatepi ma pive te bo mata yo Apaculo papa leo te chi oga te ga te le Saint Mary le o e Maria be Basilica lo papa aya yupe kono nga hapa te chi ni tha ha gatua ve papa Francis be tu fulo pu be nesi ve ots te pile bulo pia ve yo kono te pole kho hapa ni chi ni tha phele ove te pole jomo Yesu otove pwenye olite bulo ve tha rashi khave oya phevio chete po ko she po te po gala le papa Francis ve cho ha opu bulo pile phueve ni si ve ots jate pia vio te gale le tha abu ja